Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Habaya Snot ilang pat ketinyong dengan North East Students Organization yang kakadway tarik na opera kung kasni katum dan ito Black Day harap kacitay lam ini barokaway adian baksarka National Democratic Alliance kabalayalam na ka BJP kala pelong ay yang ka Citizenship Amendment Bill yang balatip mentakong ka Citizenship Amendment Act haka kadway tarik na opera arja katkanday kakasi Students Union pelong na kajingte alamayong Hakelengi District ke Jela Meghalaya bagat Tobruk Hanong Ba Shillong. Hanong Ba Shillong la sakhi bagi dekat jong Kakasi Students Union la sedang yang dijite lamayong batte banner dan sedang nak kendai lat bat hiar ter syamot pran bat pungkut ia gani dijite lamayong hadu banapoi hajan ke office trekam jabesen kabadon Hajayal Chapel Road Shillong. West Giant Hills District dekat jong Kakasi Students Union kila wa da kibanar hasurok yang musiang hakyang nang ba college halat talabo DC office jowai bat kiwei de kijaka paitba ha West Khasi Hills District kidkhot jong KSU gilate da kilamayong bat kibana ibadon ya jinto kiba persya ya ka Citizenship Amendment Act ayo nongster Hari jongi ban wan makin musya tukin mawanin kasur jongi dali dei wan mungkin ai macam klur kari in slamri kasi namar kari ngin ya dali yeng ya le lawai kari sashi se pakin Hadian gajing yaki man ijelaskan tanj di dalam ni berkawai gajing persak penterikam ya kan dikasih ibi tukor tak ada dikasih andai kesukaran dia kapsam lasngap kapsam lasak skor mat kapsam lanyo ya kasur jom kita termuluk mendikat dom tanj di dalam ni berkawai kalau ya cakmat dah kemas po lok sabah po pat po raja sabah barkeni ka bil kalau kita kalau ka kadak bangi persak ya keni ka CE kan terikam nanti ka tanj di dalam ni berkawai bar ke cukup por kolomba kadak bangi pen I ba sekarang dia thom da bor ya ka sor jumi terari tremulu minang kri inti menginang dawa ki an kanun ki ban saya da kapang jenong kapang jumi terari tremulu rekum golong bar kum kapang kasokaran dia ke persang tembadan yang terus dulu. Namar nak kena kepor nak kalian berisu. Namar common issue ipo cingin so kada sepangkat klub issue. Keba kejala fair kini katan dalam ini ia kenduk ini keju jengi kumba kejelam ikle kenduk. Delo kata kan orang bagai bat kan disuruh ke dawa. Ba hajaka jong kata kasih itu pun di dawa ba kalian berterkam ni ka LP akan isi prokos. Katakan orang kepaskam bagi sobayan, katakan orang kepaskam bagi kenhun, seng kibadan istri dunia kenesobiyan. Andai nginang kpi nanti bukan ai ni ki an kiban jadah andai akan ban ka an bermarin. Sokaran dia ke ong ba kedeng terjing sa deben haban itu ban ai nong snong ye kita kijat ben jek te kiniam lakulong ki Hindu ki Sikh pasti ki Jain pat Kristian nak ki pat kiri kedaur ke Afghanistan, Pakistan, ke Bangladesh, Andai ni hap suatu neba lada kita karendo di Pakistan ke man buhay senang pun is.
kita keharandu po Afghanistan kan man buah cunam po jelah cunam. Regari marjan kamangi ya share ya boundary bajantam regari Bangladesh baca kai kabaki ngitip in principle matrai boro ngi kubur ba kibreu nanti giwan persang barum nakapor sekapor. Tilora kita beri bos barang wan song bian ani itu no eki kuno song. Saiga lawe jumi kita itu.